E kubleye pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw che pi wada pentik kana u Messi wo man ka arhaja arpo ar FIFA World Cup final match kam ka match wa khaddo yong o haka World Cup hawa kam te nu ong u Messi ye ni we ka monde ong u hayato wa ini te ton ab ye gani ga kubor hadu wakot khanang we yo tip ye wasakhet te chwa wo sdang e cheki kubor Ladam po emuk depiu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wa yok ten cho piu yo yigi khubor wa thame te tons dang i chaki khubor u Lionel Messi u man kam u captain ka Argentina de pentikna ne confirm u wa ka game ka wadaw kande u haka final yong kani ka FIFA World Cup arhaja arpo ar dawman ko ka game wa khaddu ya u haka World Cup iwa mud mkande World Cup de u hadin wada dep u kande ya kati ka final kam ka game wa khaddu namo ka last game yong o u Messi da ong ukam ni wasnyaw komen o wada yi o yo ya kani ka kanti wo pandep ya ka World Cup journey yonga de we ya kande ya ka game wa khaddu yonga haka final we ye ni bro da ong u Messi hadin wada dep job ya ka Croatia haka semi final da lila not yo poison don chaka final Hadin wada thap u Messi ya ka goal wasan yong o hakani ka Qatar World Cup da chana ule ya ka wi ka record wa thami wo man kam u leading goal scorer yong ka Argentina haka history yong ka FIFA World Cup dai wa ban khi jar khat wi sen ya kani ka record da chana u Messi ya ka hadin wada thap u ya ka penalty haka minute wale phauso yong ka FIFA World Cup arhaja arpo ar semi final we dai wa thap ya kani ka goal u Messi da thap u waro hado khatwi tali ki goal we da tangkhan ule ya ka record warim yong u Gabriel Batistuta u wada thap chiphau goal ya ka Argentina haka FIFA World Cup kam wo pan kan mo waka Argentina da job ko ya ka Croatia da lela not haka semi final wanang kong yong ka FIFA World Cup arhaja arpo ar yo poi chaka final haka sen wanro ya kini kili tali ki goal ka wi to ko wada thap da u Messi dai wa chut penalty kat wasa artali wanda thap da u Alvarez we hadin wada dep u wokande ya kani ka match u Messi da chna ule sakawi ka record we ka teto wada yarangkat u Lothar Matthäus kam u wakande bon game tam namo u wakande bon match tam haka FIFA World Cup we iteto arposan game namo arposan match Nebha u Messi da kande World Cup u haka sen wasan we da tam u ya u Maradona wa u Javier Mascherano ki wa yakande so sen Ida wam yele World Cup de u Messi to nei da wada he irta u nei bha irta yong u Messi ka te to li phau san snem iwa mut kat sa ka next World Cup da dap u le phau khande la nei so phau snem kam te man iwa e ya u wo ya kande ne ya compete wa ki khna khanro ki wadang khai kam te da rai u wo chong ya no Hey yeto wakarai u Messi wa mkande World Cup de u da bon bha ki nong karcha namo ki fan yong o da pen snyau ki ye snyau diaw we da ong ki le wadaw miss bha ki u Messi haka FIFA World Cup manda kot ka final yong kani ka World Cup ar haja ar po ar te du ki ni don hi khuble chibon